inzira y'ibihe. Buri munsi ni paji nshya y'amateka yandikwa mu isi, nayo akaba uruhererekane rw'ibihe byahise ubundi akanisubiramo. Inzira y'ibihe, ikiganiro cy'amateka kuri Radio Rwanda. Joseph Robinette Biden Jr. do solemnly swear that I will faithfully execute the office of president of... Mu gihe cy'imyaka 232 n'abaperezida 45 bamaze gusimburana ku mwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwa 46 ni Joe Biden utangiye nawe manda ye. Hari urutonde ruhora ruvugururwa rusa n'urutanga amanota, kugaya no gushima imitegekere ya buri wese mu babarijwe muri izi nshingano ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibyo bituma rero uko ubutegetsi bw'umwe burangiye asimbuwe n'undi hahita hatangira ibiganiro byibanda ku gisa n'isesengura ku butegetsi bwe, ibyo yakoze neza n'ibyo atabashije kugeraho cyangwa se yakoze nabi n'ibyamunaniye, kongeraho icyo bita umurage asigiye abandi, n'iki yazanye cyangwa yakoze gikwiye gufatwa nk'urugero abandi bakurikiza, cyangwa se nanone ni ibihe bindi yazambije abandi bakwirinda gukora nkawe. Izo zose zikaba impamvu banahorana urutonde rero rwabo bita ko ari abaperezida babo babi cyangwa bategetse nabi kurusha abandi. Hari itsinda CSPAN rihuriramo inzobere mu bya politiki n'ubutegetsi, rikorana n'izindi nzobere zitandukanye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagera muri 91 abadasiba kugaruka kuri iyi ngingo no kugaragaza uko babibona. Kugeza ubu rero urutonde rw'abaperezida bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabi uko babagaragazaga, batanu ba mbere bari John Tyler, Warren G. Harding, Franklin Pierce, Andrew Johnson na James Buchanan. Nyamara ubu Donald Trump niwe ushyirwa imbere ya bose ku mwanya wa mbere wa perezida wategetse nabi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bihe byose kuva hashyirwaho uyu mwanya w'akazi ko kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera iki aba bandi bo babigenje bate ngo bagereranywe nawe batyo kandi byitwe ko ari abategetse nabi? Iki kiganiro ni inzira y'ibihe kuri Radio Rwanda. Ndi Alphonse Muhire Munana. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Trump is likely to rank among the worst presidents that our country has ever had. I would put him at the bottom. Trump will be ranked very low. In the bottom 5. Perezida mubi wakoze n'abakazi ke ko kuyobora mu maso y'abanyamerika. Ibyo bafite uburyo bwabo babirebamo nuko babibara, ntibibasaba kujya gushakira ahandi cyangwa se gushakisha byinshi. Ngo ku muturage kimwe n'undi munyapolitiki w'umunyamerika akwiye kwibaza ikibazo kimwe gusa kugira ngo amenye ibijyanye n'imitegekere ye. Iyi kibazo kikaba ngo abaturage b'abanyamerika muri rusange bamerewe neza, babayeho neza ugereranije n'imyaka inishize. Igisubizo niba ari yego muri rusange, ubwo perezida aba yarakoze neza, naho niba ari oya ubwo akazi ngo karamunaniye. Icyo ngo kikaba igipimo cyoroshye cyane mu kugenzura ibikorwa bya perezida muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nta kwirirwa hashakishwa ibindi byinshi cyangwa ngo hazemo na politiki nyinshi. Ibyo ni Ronald Reagan wabyadukanye mu mwaka w'1980 ubwo nawe yiyamamarizaga umwanya wa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyo hifashishijwe igipimo nk'iki ngiki hakiyongeraho n'ibikorwa bye bitandukanye, ubwo rero inzobere mu mateka ndetse na politiki ntabwo ziri kubura kugaragaza ko Donald Trump mu myitwarire yihariye no kutagira icyo ashaka gukurikiza mu byo yasanzeho byose ngo byamusunikiye mu kurenga imbibi z'ibyakwihanganirwa byose mu mwanya yari arimo, kugeza ashyizwe ku mwanya wa mbere mu baperezida bategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabi kurusha abandi bose. Niko abatari bake muri izo nzobere ubu babigarukaho. Donald Trump imyaka 4 manda imwe ku butegetsi, nabyo ntabwo bisanzwe ubwabyo ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri muri uyu mwanya atsindwa akananirwa kwegukana indi manda. Ariko iyo myaka 4 nayo yamaranye ubutegetsi, nayo ngo yabaye imyaka yakozwemo byinshi bidasanzwe, kuva ku myigaragambyo iteye nk'impinduramatwara zigambiriye impinduka zidasanzwe kugera ku kwigumura gusa naho ari rusange mu baturage. Kutavuga rumwe muri politiki ngo byagiye hejuru cyane mu bijyanye n'imibanire hagati y'abazungu n'abatari bo. Haduka coronavirus nk'icyorezo, kuyirwanya no gukumira nabyo bihinduka ikibazo gikomeye. Donald Trump atsindwa amatora, asiga igihugu abatari bake basa n'abamukize, kuko ngo nibijyana na demokarasi ubwabyo byari byaratangiye kwibazwaho ku ngingo nyinshi zirimo ibijyana n'ubwo butegetsi ubwabwo bushingira ku mategeko, amatora aciye mu mucyo ndetse n'ibijyanye n'uburenganzira bw'itangazamakuru byose byari byaratangiye kwibazwaho.
You were a senator, and You're by the the way, worst you were a president vice... America has ever had. Hey, Come Joe, on. let me just tell you, Joe Joe, I've Biden done wamusimbuye more... ku butegetsi avuga ko Trump ari we perezida mubi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zaragize. Wenda we yanabivuze mu matora bahanganye, aho kenshi muri iki gihugu usanga baba banafite uburenganzira bwo kwivugira ibyo bashaka kubo bahanganye niyo byaba atari byo. Ariko ni ingingo inagarukwaho noneho na benshi barimo nabo basesenguzi kimwe n'inzobere muri politiki, ubutegetsi n'amateka, ngo imyaka 4 Donald Trump yamaranye ubutegetsi ni perezida wabikoze nabi cyane kurusha abandi bose bamubanjirije. Bwana Ron Chernow azi byinshi kuba perezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byanamuhaye uburenganzira bwo kwandika ibitabo kuba perezida batandukanye nka George Washington, Ulysses Grant na Alexander Hamilton. Ati ndakeka kuko byagenda kose Donald Trump amateka atazibagirwa ko ari we perezida wakoze n'abakazi ke kurusha abandi 44 bose bamubanjirije. Sinzi ko ahubwo no mu gihe kizaza hari undi uzageza ibintu mu bubi bwabyo ku kigero Donald Trump yabikozeho, ntabwo bishoboka. Sinumva bishoboka ko hari umurepublikani cyangwa umudemokrate washyigikira Trump cyangwa utavuga rumwe na uwo ari we wese ushobora kuvuga ko ashima uko Trump asize igihugu. Trump rero nguretse kunanirwa no kwegukana manda ya kabiri, bikaba bidasanzwe kwabyo nabyo, niwe perezida wa mbere wegujwe inshuro 2 nubwo bitahise bimuvana ku butegetsi, ariko umutwe w'abadepite wamweguje ubugira kabiri hakabura icyemezo gusa cya Sena ngo ahita agenda. Nta wundi birabaho, ako nagahigo yihariye kugeza ubu no kugerageza kweguzwa bwa nyuma byaturutse ku kwinangira yanga kwakira ko yatsinzwe amatora, bigasaba ko abari bamushyigikiye barinda bahindura imyigaragambyo yabo icyafashwe nk'igitero nyirizina ku ngoro y'inteko ishinga amategeko, bikanasaba nanone ko hitabazwa igisirikare. Uwamusimbuye akarahira bimeze nkaho mu gihugu hitegurwa intambara. Nubwo abasesenguzi n'inzobere mu mateka batari bake uko babigaragaza, ariko abandi nanone bagaragaza ko imyaka 4 Trump amaranye ubutegetsi atabuze kugira ibyo akora nabyo bitari ibyari byo byose, kuko byahinduye byinshi akaba atari byo kwibagirwa gutyo gusa. Ibyo ngo birimo nko kugabanya cyane imisoro mu gihugu ndetse na politiki nyinshi zijyana no gusora ubwabyo, byose ngo byarorohejwe cyane kwijanisha ritari ruto ry'abasoreshwa. Hiyongeraho kandi no kuba Donald Trump ngo yarahanganye bitoroshye n'Ubushinwa mu by'ubuhangange mu bukungu, ubwabyo ngo ntiyabikoze nabi. Yongeyeho kandi n'ibijyanye no guhagarika amwe mu masezerano mpuzamahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zatangagamo amafaranga menshi kurusha ibindi bihugu, guhimba imirimo mishya kwijanisha rinini cyane ritigeze rigerwaho mu myaka myinshi yabanjirije ubutegetsi bwe, ndetse ngo ntiyabuze no gukora ibishoboka byose ngo ubukene bugabanuke ku baturage benshi b'Abanyamerika, kandi ngo byagezweho kwijanisha runaka benshi bivana mu bukene baniganjemo ahubwo abirabura n'aba-Hispanic ku kigero runaka. Abahisemo nabo kubona ibintu no kubivuga buri gihe mu buryo butandukanye na Donald Trump nabo batirirwa bagarukaho, ariko yarabikoze. Kimwe n'isoko ry'imari n'imigabane naryo ngo ryaje kwitwara neza cyane mu bihe by'ubutegetsi bwe kurusha ibindi bihe byabayeho, nubwo byose mu by'ubukungu nk'uko ari naho politiki z'ubutegetsi bwose bwa Donald Trump zari zishingiye, nabyo byinshi byaje gusenywa na COVID-19 ibikubita hasi n'imirimo irahagarara. COVID-19 kuri benshi niyo yasenye Donald Trump nk'umunyapolitike, ngo ntabwo ari abo bahanganye mu matora. From the instant I took office, I moved rapidly to revive the U.S. economy, slashing a record number of job-killing regulations, enacting historic and record-setting tax cuts, and fighting for fair and reciprocal trade agreements. Kubijyana na COVID-19, Trump yabanje gusuzugura icyorezo hagaragaza ko ari indwara nto, ibintu nko gusaba Abanyamerika kwikingirana ntibakore, kandi amaze guhimba imirimo. Politiki ye yose y'ubutegetsi ishingiye ku bukungu, noneho amasoko n'amaduka bigafungwa, abantu bakaguma mu ngo zabo, ntihagire indege ihaguruka cyangwa ngo igwe ku kibuga icyo ari cyo cyose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwe ngo yahise abibona kandi anabyumva neza ko bije gusenya ishingiro ryose ry'ubutegetsi yashingiye ku mafaranga no kwiteza imbere ku baturage b'Abanyamerika, ndetse no mu buryo ubwo aribwo bwose bw'imibare n'ubukungu byazamukaga igihe cyose. Yahisemo rero nawe kubanza kwerekana ko nta cyorezo nyacyo kiriho koko. Ibyo bimusunikira mu gusa n'ubuzu ko agira, atangira kuvuga amagambo adahura neza n'ubuvuzi nyirizina cyangwa se ubumenyi ubwo aribwo bwose kuri iyi ngingo, ndetse n'ibindi byemezo byinshi byatumye anengwa cyane, hafi kugirwa nyirabayazana wo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zahindutse igihugu kibasiwe n'ubwandu n'impfu nyinshi za COVID-19 kurusha ibindi bihugu. Kimwe n'abandi batari bake, Jack Payton wanditse An American: The Fake Patriotism of Donald J. Trump, ati imicungire y'ikiza, ubwirinzi n'ikumira uko yabyitwayemo ni nako gukubiyemo ishusho yose y'ubutegetsi bwe kimwe n'ubushobozi bwe nk'umunyapolitiki. Trump yabanje kuvuga ko coronavirus ikitera ari ibicurane gusa byoroheje byakwaduka kandi bikanijyana ngo ni ibisanzwe.
nyamara byaje gutungurana uburyo nyuma yaje kwemerera umunyamakuru Bob Woodward ko ibyo yabivuze, ariko anabizi neza ko coronavirus izahinduka icyorezo gikomeye. Trump yanze igihe kinini kwambara udupfukamunwa, akagenda n'abinenga, agera ubwo avuga ko yumva niba abantu bakaraba imiti yica coronavirus ku ntoki ikica iyo virusi koko, ngo yasangaga ibintu rero byoroshye kurusha uko byakabirizwaga. Ati ubwo rero noneho nibafata inshinge iyo miti bayitere mu maraso igende ijye kwicamo iyo virusi. Yasohotse mu biro by'umukuru w'igihugu, abanyamerika basaga miliyoni 24 baranduye coronavirus nawe ubwarimo na bamwe mu bo mu muryango we, mu gihe abasaga 401 bo COVID yari maze kubahitana. Nyamara imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump ngo yakoze byinshi cyane mu bijyana n'amategeko n'ubucamanza ku kigero cyagezweho n'abaperezida bake cyane bamubanjirije. Nk'ubwo yashyize mu myanya abacamanza basaga 200, barimo 3 bose mu rukiko rw'ikirenga rubarizwa 9 bonyine. Terry L. Lucas ni mwarimu muri kaminuza y'amategeko muri Virginia, ati ubushobozi Trump yagaragaje mu kunoza akazi k'inkiko ntabwo busanzwe, byasaba byinshi mu gushakisha niba hari abandi baperezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba baramuyingayinze kuri iyi ngingo, kandi byose yabikoze muri manda imwe yonyine y'imyaka 4. Abandi nka Joan B. Freeman wigisha amateka muri kaminuza ya Yale, ngo ubutegetsi bwa Donald Trump ntabwo buzabura kwibukwa nk'ubwashegeshe bikomeye demokarasi ya kinyamerika. Ni mu gihe ariko kandi nanone mu mibanire n'amahanga politiki za Trump zitavuzweho rumwe, nk'ibijyana n'ingendo abantu bava mu bihugu bimwe berekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntabwo yasibye kuvugurura intonde buri kanya zitwa ko zirabura, bamwe ategeka ko batinjira mu gihugu cye, ibitutsi ku bindi bihugu n'abayobozi babyo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ariko nanone ngo ntabwo bishobora kwibagirana ko no mu minsi ya nyuma y'ubutegetsi bwe Donald Trump yabashije kugira uruhare rukomeye cyane mu kunoza imibanire hagati ya Isiraheli n'ibihugu byinshi by'Abarabu, ibyo kukigera abandi bose bamubanjirije batigeze babasha no kugeraho nibura kuri 1/2 cyaho asiza bigejeje. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Kuri Donald Trump byose byatangiye uretse no kuba perezida wa 45 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika no kwemererwa kuba umukandida w'ishyaka rye ry'abarepublikani, ubwabyo ari ikintu kigoranye cyane kuri we. Yari icyamamare cy'umucuruzi mu biganiro kuri za televiziyo, akamenyekana ku modoka nziza, ibintu bijyanye no kwamamaza, ashagawe n'abakobwa n'abagore benshi beza impande ze zose, kuko kenshi yiberaga mu bikorwa byo gutegura amarushanwa y'ubwiza bw'abagore, akaba umustar atyo. Mu bijyana n'andi maturufu yagize umunyamerika uwo ari we wese mu mwanya wa perezida, nta cyihariye Trump yari afite uretse amafaranga menshi ku buryo atashoboraga wenda nko kunanirwa kwikorera ibikorwa ashaka ibyo ari byo byose mu kwiyamamaza. Ibindi byihariye ubusanzwe nk'ubunararibonye muri politiki n'umwanya nyawo mu ishyaka, cyangwa se ubunararibonye ubwo ari bwo bwose mu bijyanye n'imirimo ikenerwa mu gihugu, kongeraho no kuba nibura yaba yarabarijwe mu gisirikare, kuko ibyo kenshi bihinduka ibyangombwa cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba hindukamo abakuru b'igihugu. Ibyo byose nta na kimwe cyabarizwaga kuri Donald Trump nk'umukandida, nyamara kuba bikurikiranye hose mu isi bumijwe nuko amatora yakozwe agatsinda umudemokrate kazi Hillary Clinton akaba perezida atyo. Ari Fleischer we yari umujyanama wa perezida George W. Bush mu by'itangazamakuru, ati Donald Trump mu by'ukuri uko yaje ku butegetsi mu mvururu no kwigaragambya gukomeye, kuko hari abandi banyamerika ibyo kuyoborwa na Trump batigeze babyakira, ntibikwiye kugira uwo bitangaza. Rero ni nako agiye nanone mu myigaragambyo n'impaka nyinshi, atyo nicyo gikwiye kugaragarira buri wese. Ariko akigera ku butegetsi, Donald Trump icyemezo kimwe ku kindi yahinduye amahame, imigenzo n'iby'abandi bose bitaga ko ari indangagaciro z'imiyoborere bimenyerewe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akora byose uko abyumva, kenshi mu buryo buhabanye cyane n'ibyamenyerewe byose. Nk'ubwo mu cyumweru kimwe cyonyine gusa kinjira mu biro by'umukuru w'igihugu, yahise asinya itegeko ribuza abaturuka mu bihugu 7 byiganjemo abayisilamu gukandagiza ibirenge byabo ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ako kanya impaka zahise zitangira. Hari abimukira icyo gihe babashije kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bahita batandukanywa n'abana babo ako kanya, benshi muri bo barafungwa. Ikindi ngo nuko Donald Trump kenshi yagaragaye ku ruhande rw'abategetsi b'ibihugu bundi bifatwa nk'abanzi cyangwa se abahora batavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hafi mu bihe byose, ngo amera nk'ukeneye ubucuti no kugerageza kumvikana na Kim Jong Un muri Korea ya Ruguru nk'ubwo ngubwo, cyangwa se Vladimir Putin w'Uburusiya, ahubwo ngo akihunza abategetsi b'ibihugu igihe cyose byafashwe nk'inshuti n'abafatanyabikorwa babo mu bihe binini by'amateka yashize. Justin Trudeau, Emmanuel Macron ba Canada n'Ubufaransa, nk'abo Trump ngo yagiye abagendera kure. Kenshi akavuga ko ubufatanye bwose bahuriragamo n'ibikorwa by'ubuhahirane, ibi byose ngo byakorwaga n'ubundi mu buryo butesha Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyungu nyinshi z'amafaranga.
naho imbere mu gihugu mu bijyanye n'imibanire y'abaturage cyane cyane hagati y'abazungu n'abirabura, Trump nanone ngo yatunguye benshi yewe n'abagenzi be benshi mu ishyaka ry'abarepublikani bitandukanya nawe ubwo yavugaga aterega ku mpande zose haba babi n'abeza, bikaba ukuri koko, ariko ukuri yavuze mu gihe kitari cyo ubwo mu gihugu hadukaga imyigaragambyo ikomeye yaba amahame ashyira ubuhangange bw'abazungu hejuru y'abirabura aho iruhande rwabo muri Charlottesville hakaza abandi biganjemo abirabura nabo bamaganira kuri ibitekerezo byabo b'ubuhezanguni bushingiye ku buzungu bwabo. Uretse ibyo, kuri iyo ngingo nanone ubwo hicwaga umwirabura George Floyd muri Minnesota kimwe na Breonna Taylor muri Kentucky, bose bazira urugomo n'ibyafashwe nk'irondaruhu ku bapolisi b'abazungu ngo bahengere igihe cyo guta muri yombi abirabura bibaye ngombwa, bakabikora bahita bagambirira no kubica. Trump ntabwo yabuze kwitama abandi n'inzerereza bigaragambyaga batyo basaba ko ibyo byahagarara. Donald Trump yivugaho buri gihe ngo yagiye akoresha amagambo asumba andi mu kugaragaza ubushobozi afite nk'umuntu n'umunyapolitiki. The first, the best, the most, the greatest. Niyo magambo yagiye akoresha kenshi yivugaho ati ninjye perezida njyenyine wagize utya, nta wundi mu baperezida uragira utya, ninjye perezida ubikoze neza ku kigero gisumba undi wari we wese waba warabikoze cyangwa se wabigerageje, cyangwa ati ninjye wabikoze kenshi kurusha abandi, nanone ati nta nundi uretse njye waba waragerageje no kwegera ikigero ibingibi cyangwa biriya njye mbikoraho, ndetse n'andi menshi atyo. Nyamara muri ibi byose ikamba rimwe ryonyine ubu ngubu asa n'urangizanya ubutegetsi bw'imyaka 4 ye n'irya perezida mubi wakoze nabi kurusha abandi bose bamubanjirije, n'iryo burigirwaho impaka ku byo yakoze byose. Mu buryo bw'amategeko, kuba perezida wananiwe gukora ibintu neza no kwitwa ubwo perezida mubi ntabwo bisobanuka, kuko abaturage n'abatora kimwe n'abandi banyapolitiki bose ntabwo bashobora kubona ibintu mu buryo bumwe. Ariko kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amategeko ahari, ibyo byose ni ibireberwa mu nshingano. Ibyo perezida nawe ubwo ategekwa gukora, icyamujyanye muri uwo mwanya ndetse n'ibindi bitandukanye, ibyo rero ntabwo bishakirwa kure, nabyo biri mu ndahiro. Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden. Muri iyo ndahiro igice cya mbere perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika asubirishwamo amagambo avuga kandi yemera ko azakora inshingano ze nka perezida mu bunyangamugayo no kwizerwa uko bikwiye. Ibyo nabyo ngo bikaba bikubiyemo ibintu bitatu: kuba umukuru w'igihugu, kuyobora guverinoma no kuba umugaba w'ikirenga w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igice cya kabiri naho agira ati nzasigasira kandi ndindi itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuba bisesengura rero guca iruhande rwa kimwe muri ibi ngibi uretse no kuba ari ukurenga ku itegeko risumba andi yose ariho mu gihugu, ubwo ni nako kuba perezida mubi kuwarahiye atyo. Ibyo mu ngero nyinshi inzobere zikagaragaza ko ntacyo Trump atakoze muri byo ngo abirengeho, ngo ntacyo yasize inyuma, kuva ku gukoresha uyu mwanya mu nyungu bwite nk'ubwo yakoreshaga ubushobozi bw'igihugu aperereza ku bikorwa by'ubucuruzi bw'umuhungu wa Joe Biden muri Ukraine, agambiriye kwifashisha ayo makuru mu nyungu ze bwite mu kwiyamamaza ahanganye nawe. Bakongera kugaragaza nk'urugero ko ngo yaba yarirengagije amasezerano atandukanye n'ibihugu by'abafatanyabikorwa, akabikora nanone mu nyungu bwite n'imirongo ya politiki bwite n'ibindi byinshi, nko kwanga gushinga ingamba zikwiye zo kurwanya COVID-19, agambiriye kwidafatwa nk'ikibazo cyahagarika politiki z'ubukungu we yashyize imbere. Icyanyuma kirenga kuri ibi byose ngo kikaba kwanga kwakira ibyavuye mu matora no gushishikariza rubanda kwigumura kugeza bagabye ibitero ku birango n'ingoro z'ubutegetsi bwite bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyafashwe nko kuba ubwe yarakoze igitero akagerageza no kurwanya ubutegetsi bushya n'amahame bwite y'ubutegetsi nyine na politiki yose bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwanya rero perezida wakoze nabi kurusha abandi bose mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Trump ubu ngubu ahabwa na benshi. Kugeza ubu ngubu kuri benshi wabarizwagamo perezida wa 29 Warren G. Harding wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1921 kugera mu 1923. We yakoze iki? Nubwo perezida Harding kugeza mbere yuko haza Trump yashyirwaga ku mwanya wa mbere aricyo na benshi nka perezida utarakoze ibintu neza gusumba abandi bose, nyamara yamaze imyaka 2 gusa ku butegetsi, ubundi apfa hagati muri manda ye ya mbere, kandi yaragifite ubwamamare bukomeye mu gihugu, akundwa cyane n'umubare munini w'abaturage b'abanyamerika, ku buryo abasaga miliyoni 9 baje kumuherekeza no kumusezeraho bwa nyuma baririmba niya My God to Thee, indirimbo nawe yasubiragamo kenshi. Nyamara nyuma y'urupfu rwe ubutegetsi bwe bwahujwe kenshi na ruswa yo ku rwego rwo hejuru, kugeza ubwo abatari bake bahamwe n'ibyaha muri guverinoma yasize bakurikiranwaho ibyaha byakozwe ahari, bahita berekezwa no muri gereza. Hakaba ibigo byinshi by'ubucuruzi byakoranaga nawe nabyo byaguye mu byaha byinshi bya ruswa nini cyane. We ku giti cye perezida Warren G. Harding, nubwo byinshi muri ibi nta cyahujwe nawe byihariye, ariko byose byari ku mutwe w'ubutegetsi bwe, kandi kenshi bikanagaragazwa ko ngo nta n'icyo yakoze kigaragara ngo bihagarare cyangwa se abigiremo n'uruhare rugaragara nanone ngo batabwe muri yombi bakurikiranwe mu nkiko.
kugeza mbere ya Donald Trump ku rutonde kenshi byagaragazwaga rero ko Warren G. Harding ariwe perezida wakoze nabi kurusha abandi bose uko bari bamaze kuba 45 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abandi babiri uvanyeho perezida Harding ni perezida wa 14 Franklin Pierce wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1853 kugera mu 1857 na perezida wa 15 James Buchanan kuva mu 1857 kugera mu 1861. Aba bombi barakurikiranye umwe asimbura undi mu biro. Pierce yari umudemokrati wo muri New Hampshire naho mugenzi we Buchanan nawe umudemokrati wo muri Pennsylvania. Ariko ibikorwa byabo bombi byatije umurindi bikomeye intambara yaciyemo igihugu ibice bibiri, leta zepfo zigahangana n'iza ruguru, ahanini byose bishingiye ku kibazo cyo guhagarika ubucakara cyangwa kubukomeza. Nka perezida Buchanan byagaragajwe ko yarashyigikiye ubucakara mu buryo kenshi yagiye ahisha, yakoze ku buryo muri leta zimwe na zimwe ubucakara bugumaho, ndetse rimwe bigaragazwa ko yagiranye n'amasezerano y'ibihumbi 80 by'amadolari y'abanyamerika n'ibitangazamakuru bitandukanye byakoraga inkuru n'ibiganiro bishyigikira ubucakara byihariye nanone mu bice bya Kansas. Ubwo Abraham Lincoln yasimburaga Buchanan ku butegetsi, leta nyinshi zayoborwaga n'abashyigikiye ko ubucakara bukomeza zahise zijya ukwazo, igihugu gicikamo ibice. Ibyo byose wabyegeka noneho kuri Lincoln ngo yazanye amashagaga, kandi wahubwo ahita agira inama Lincoln ku itegeko nshinga ryahindurwa abacakara bagakomeza kuba abacakara igihe cyose, noneho intambara zikirindwa, izo leta nazo zikagaruka mu zindi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikagira amahoro. Naho perezida Franklin Pierce ubwo intambara nk'izo zadukaga, amajyaruguru n'amajyepfo bananiwe kumvikana, igihe kimwe yaragize ati ibi byose muri ruhiriza ubusa, niba tutabashije kubana mu mahoro nta n'impamvu yatuma twegura intwaro ngo turwane, ntabwo ari wo mwanzuro, ahubwo mwese mufashe intwaro hasi dutandukane mu mahoro ubwo tutabasha kuyabanamo. Ibyo birashoboka kandi ntacyo bitwaye. Nibo bakurikizwaho ku rutonde ruriho na Franklin Pierce, James Buchanan, Franklin Pierce na James Buchanan, hakiyongeraho ariko na Andrew Johnson nawe wasimbuye Lincoln agashyira imbere cyane ibitekerezo byatumye abirabura batakira abacakara bimwe uburenganzira butandukanye mu gihugu, bigahinduka intambara nabwo barwanya igihe kinini cyane ngo babashe gukora ibintu nko gutora cyangwa kugira aho babarizwa bidegembye uko bashaka ndetse n'ibindi bitandukanye. Kugeza ubu rero abo baperezida tugarutseho inzobere mu mateka na politiki by'abanyamerika ntabwo babuze kubashyira ku myanya ya mbere yabo basanga barabaye abaperezida babi cyangwa se bategetse iki gihugu nabi, batakoze inshingano zabo uko bikwiye cyangwa uko abanyamerika bari babibategerejeho. Abo ngabo tugarutseho ahanini nabo mu kinyejana cya 19. Ubwo rero hejuru y'aba bose Trump aragirwa n'ubundi perezida wa mbere wakoze ibintu nabi, ariko nawe mbere ye mu bihe bya vuba cyane abandi nabo ntabwo babuze gushyirwa mu myanya nk'iyo ngiyo yo kuba barategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabi cyangwa barafashe ibyemezo byitwa ko bigayitse. Abo bakazamo nka perezida Woodrow Wilson kuva mu 1913 kugera mu 1921. We nanone yaranzwe na politiki z'irondaruhu ryo ku rwego rwo hejuru ndetse n'ubufasha bwose bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mahanga yumvaga ko bugomba kugenerwa ibihugu by'abazungu gusa bitabarizwamo mwirabura n'umwe, ku buryo naho amategeko hirya no hino mu bihugu yavanagaho ibikorwa by'ubucakara ubwo yabaga atandukanye nabo, yumva ko ntaho bagomba guhurira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategeka. Woodrow Wilson ubutegetsi bwe n'ubwa Donald Trump bwahuriye kuri byinshi, kuko nawe yaje gusuzugura cyane icyorezo cy'ibicurane bisi by'abanya-Espagne mu gihe nyamara byishe abantu babarirwa muri miliyoni 100 hose mu isi, kikaba icyorezo cyahitanye abanyamerika 675 mu mezi 15 gusa, ndetse nawe akacyandura nk'uko Trump nawe yanduye coronavirus. Icyo gihe nawe akagikira hamana. Abandi nka perezida Herbert Hoover yarinangiye anizera cyane ubumenyi bwe mu bijyanye n'ubukungu, ariko ibyo bituma ubukungu bujya hasi mu gihe cy'ubutegetsi bwe, kuko byaje kugaragara ko ubumenyi yitwaje butari bwo. Naho George W. Bush ubutegetsi bwe bwashinze amategeko y'iyicarubozo ku mfungwa n'abakorwaho amaperereza cyane cyane ku bijyanye n'iterabwoba nyuma y'ibitero byo ku ya 11 Nzeri mu 2001, kongeraho ibyiswe ibinyoma by'icurwa ry'intwaro kirimbuzi byatumye agaba ibitero kuri Iraq mu 2003, bikagira n'ingaruka zavuyemo ibibazo by'ubwumvikane buke haba imbere mu gihugu no mu mahanga, kimwe n'ibihe bya Thomas Jefferson wakomanirije amahanga mu bucuruzi mu bihe by'ubutegetsi bwe, nabwo ingaruka zikaza kubizo, kimwe nuko byagenze ku butegetsi bwa Donald Trump gutandukanya igihugu n'amahanga kikamera nk'igifunzwe burundu imbere y'andi mahanga. Ibyo abo bose bakoze uyu munsi impaka ziragibwa kukuba nta wagejeje ibintu habi ku kigero cya Donald Trump mu mateka yose y'ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere ya Trump nanone Richard Nixon perezida wa 37 kuva mu 1969 kugera mu 1974 asanga n'uwatangije mu buryo bushya bwo kunanirwa kuri perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se kurangiza n'abakazi ke ko kuba perezida mu bihe bya vuba. Ngo hereye ubwo yasonekerwaga kwegura
akihutira kwibwiriza yegura kuko atanguranwa no kweguzwa nyuma yo gutata ibiro by'ishyaka ry'abademokrate bari bahanganye mu kiswe Watergate scandal, ngo yageze no ku butegetsi mu binyoma byinshi nk'uko bigaragazwa ko Donald Trump nawe ngo yagiye abeshya ibintu byinshi cyane. Nixon we byari na nyuma yo guca inyuma akagira uruhare mu kuburizamo ibiganiro by'ubwumvikane byaberaga i Paris mu Bufaransa bigambiriye kurangiza intambara yo muri Vietnam, ngo kuko iyo bihita bigerwaho bikagenda neza ibyo biganiro byari kuzamura amahirwe ku mudemokrate bari bahanganye. Ni nk'uko rero Donald Trump nawe atabuze gushinjwa kwitabaza abarusiya ngo bibe email za Hillary Clinton bari bahanganye. Yarangiza akarenzaho rero no kwanga kwemera ibyavuye mu matora n'inkurikizi zose zabivuyemo, bigatuma n'ubundi rero Donald Trump ku nzobere nyinshi mu by'amateka ubutegetsi na politiki muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ngo aza ku mwanya wa mbere mu baperezida bose bategetse nabi Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byose kuko bigashyira Donald Trump ku mwanya wa mbere mu baperezida bategetse nabi Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha abandi, n'impaka zigibwa n'intonde zikorwa. Uko biri kose ahafite umwanya kuri iyi ngingo.